mwaramutseho neza mwese ikaze amakuru yo muri iki gitondo turi kuwa gatanu ni tariki 12 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2025 amakuru rero araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yo kujya muri gahunda z'uyu munsi n'umunyemerere tubanze dusangira amakuru yo kuri uyu munsi. Turaza kugaruka ku bijyanye n'indege ya Perezida Tshisekedi. Umuyobozi w'ikibuga cy'indege cya Njiri yirukanwe ku kazi nyuma y'impanuka y'iyi ndege ya Perezida Tshisekedi. Ibi turaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwuka mubi wongeye gututumba nyuma y'igitero cya Wazalendo ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi nabyo turaza kubikugezaho ku buryo burambuye. Muri turi abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC barashe ibirindiro by'abarwanyi ba CRP ni ku nkengero z'ikiyaga cya Albert. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo. Muri Kivu y'Amajyepfo Jacquemain Shabani ayoboye ntumwa azerekeje mu ruzinduko rw'igitaraganya muri uyu mujyi wa Uvira nyuma yo kumeneshwa kwa Generali Gasita wirukanwe na Wazalendo akirukanwa ashishe itabona. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Ndaza kandi kukubwira ko abarwanya umutwe wa 23 baciye amarenga ko bagiye kugaba ibitero simusiga ku gisirikare cy'u Burundi. No kubera iki ibi nabyo uraza kubisobanukirwa. Turaza kugaruka ku bugome simusiga kandi bivugwa ko burimo gukorwa, akaba ari ubugome ngo bw'indengakamere burimo gukorwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Mbaye kaze rero risesuye mwese aho muherereye muri iki gitondo. Niba wamaze kugera hano icyo numva nkwifuzaho no gukora like, ugakora na share, niba uri mushyashya ugakora subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe d'ora notification kugira ngo buta amakuru ajya kugeraho uri uwa mbere. Reka rero tubigenze gutya ubundi mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Hano ni ku Ibendera TV, ngiye nitwa Umukada n'amakuru yo kuri uyu wa gatanu tariki 12 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2025. Yes, reka mwese nongere mbahe ikaze aho muherereye mukaba mudukurikiye mwese mugubwe neza. Rero umuyobozi w'ikibuga cy'indege cya Njiri ni Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yirukanwe ku kazi nyuma y'impanuka y'indege ya Perezida Tshisekedi ubwo yarivuye mu gihugu cya Kazakhstan mu ruzinduko yararimo rw'akazi garutse muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikigo gishinzwe imiyoborere y'indege muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni RVA cyemeje ku munsi w'ejo kuwa 4 ko habaye ikibazo gikomeye mu ijoro yo ku itariki 10 rishyira ku itariki ya 11 nzeri muri uyu mwaka, ubwo indege ya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni indege mu bwoko bwa Boeing nimero DRC 001 ariko iyi ni 0 cyangwa ni O, ni DRC O01.
yari igiye rero ngo kuba ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri Kinshasa iza rero kugira ibibazo. Nyuma y'iki kibazo umuyobozi mukuru wa RVA Leonard Ngoma yahise ahagarikwa ku mirimo by'agateganyo. Umuyobozi w'ikirere cy'ikibuga Arundura Ruchaka kugeza iki gihe kitazwi nawe yarahagaritswe. Nk'uko bigaragara mu ibaruwa y'imbere muri RVA yabonetse ku bitangazamakuru bitandukanye, ikibazo cyabaye hagati ya saa 6:24 na saa 11:20 za mu gitondo, ubwo ngo habaye pane y'amashanyarazi yatumbagiye agatuma rero ikibuga cyose gicura umwijima, bituma inzira zo kugwa n'ibikoresho byose bibura urumuri. Ni mu gihe cyari gikomeye cyo kwakira indege ya Perezida Tshisekedi wari uvuye mu ruzinduko rw'akazi mu gihugu cya Kazakhstan nk'uko nari maze kubibabwira. Mu ibaruwa ya rero Leonard Ngoma ashinja Arundura Ruchaka kutubahiriza amabwiriza yari amutegetse yo kugura igikoresho cyihariye cyo guhanahana amashanyarazi, ni ukuvuga inverseur de charge, gikenewe cyane kugira ngo ibyago nk'ibi bitabaho. Yamunenze kandi kuba ngo yarakomeje gukoresha umutekinisiye uzwiho kudashobora kandi atarabashije gushyira mu bikorwa uburyo bwo gutabara bwihutirwa, no kuvuga systeme de secours nk'uko amabwiriza y'inzego z'ubutabazi yari yabiteganyije. Kubera iki kibazo gikomeye rero, indege nyinshi ngo zari ziteganya kugwa Kinshasa zahinduriwe icyerekezo zijyanwa ku kibuga cya Brazzaville Maya, bituma habaho akavuyo gakomeye cyane mu mikorere y'indege kuri kiriya kibuga. Amakuru yizewe aturuka muri RVA yavuga ko abakozi bagera kuri 30 bo mu rwego rw'ubutasi bari ku kazi icyo gihe bahise batabwa muri yombi n'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Ibi rero twabigarutsemo ku munsi w'ejo tubabwira ibijyanye n'iyi mpanuka cyangwa se agisida y'indege yari itwaye Perezida Tshisekedi. Bikaba rero updates noneho zigezweho muri uru rukerera ari uku nguku ibintu byifashe. Abagera kuri 30 bose bamaze gufungwa abazira ibijyanye n'iyi ndege. Muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu cy'Abazayirwa, umwuka mubi watutumbye nyuma y'igitero cy'Abazarendo kuri Alliance Fleuve Congo 23. Umwuka wari mubi kuva ku munsi w'ejo tariki 11 Nzeri muri uyu mwaka, ukaba ari umwuka n'ubu ukomeje kuba mubi. Ni mu mudugudu wa Kinyankuku uri muri Bukombo, ni mu karere ka Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara yavutse ku munsi w'ejo mu gitondo. Intambara yatangiye ku munsi w'ejo mu gitondo ubwo abarwanyi ba Wazalendo bo mu itsinda rya CMC FDP bagabaga ibitero ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Umwe mu baturage abaherereye muri aka gace avuga ko imirwano yatangiye hagana saa 5 za mu gitondo ubwo Wazalendo binjiraga mu mudugudu bagatangira kurasa hafi y'ibirindiro by'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23.
2023. Urufaya rw'amasasu hagati y'impande zombi ngo rwarakomeje kugeza mu masaha y'umugoroba, bituma abaturage bahita abahunga benshi bihisha mu mashyamba. Nka mbere mu bindi bitero, Wazalendo ntibabashije kugumana nibura agace mu gihe cy'umwanya munini, kubera ko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe barabakubise ndetse babaminura imisozi. Abatangabuhamya rero muri ibice bavuga ko amazu 3 yangijwe n'amasasu y'imbunda za rutura, ni ukuvuga amabombe yakoreshejwe mu gihe cy'iyi mirwano. Gusa kugeza ubu nta mibare y'abantu bapfuye baguye muri iyi mirwano cyangwa bakomeretse iratangazwa. Bamwe mu baturage batangiye kugenda bava mu ngo zabo bahunga, ariko ubwoba ngo buracyari bwinshi. Amakuru kandi avuga ko aka gace ari agace kagabwaho ibitero byinshi hagati y'imitwe yitwaje intwaro mu byumweru 2 bishize. Nabwo aha habereye imirwano isa ni hagati ya Wazalendo, CMC, FDP n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka twerekeze muri teritwari ya Ituri. FARDC barashe ibirindiro bya CRP ni ku nkengero z'ikiyaga cya Rubati. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zarashe ku birindiro by'izi inyeshyamba za CRP ni masaha y'umugoroba wakeye. Ibikorwa byo kurasana ndetse no kurasa ibi birindiro bya CRP ku nkengero z'ikiyaga cya Rubati ni ibikorwa byabaye ku munsi w'ejo. Ibi birindiro rero byarashwe biherereye mu birometero bigera kuri 50 mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Bunia, ni mu turere twa Jugu na Irumu, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikorwa byo kurasana byatangiriye mu mudugudu wa Dature, ariko abiza gukomereza mu gasantere ka Agori kari mu gace ka Penyi, ni mu rwego ni nahitwa Warendu Tatsi. Aha hamenyekanye ko abaturage bagera kuri 2 bakomeretse, naho umwe hasigaye ubuzima nk'uko byemejwe n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze baherereye muri aka gace. Bakavuga yuko rero abango bakomerekejwe n'amasasu ndetse n'abapfuye bakicwa n'amasasu. Dunji Ekurupa Etienne ni visi perezida w'ihuriro y'abakuru b'imiryango ya Warendu Tatsi, no kuvuga imiryango ya societe civile itandukanye muri aka gace, yasabye guverinoma y'intara gukora neza igenzura no kumenya aho izi nyeshyamba ngo ziherereye kugira ngo bazirase. Ni mu gihe ngo kuba batagenzuye neza ngo bazirase birimo no gutuma ngo haraswa n'abaturage b'inzira akarengane. Kugeza ubu nubwo hashatswe ibisobanuro ku gisirikare ntibaragira icyo batangaza ku byerekeye ibi bikorwa. Nta makuru yemewe cyangwa se yashyizwe ahagaragara ku mubare nyawo wabo izi ngabo zaba zarahitanye. Reka dukomeze n'aya makuru rero. Aya makuru tuyakomereze mu nkuru ivuga yuko abarwanyi b'umutwe wa 23 baciye amarenga ko abagiye gutana mu mitwe n'igisirikare cy'u Burundi, inyuma ngo yo kuba iki gisirikare kirimo kwica abaturage. Umutwe wa 23 watangaje ko wumvishe imiborogo y'abanyekongo bamaze iminsi bicwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi na Wazalendo. Ibyaciye amarenga yuko
ko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo abagiye gutabara aba baturage. Umuvugizi w'uyu mutwe yitwa Lawrence Kanyuka mu bya politike mu itangazo yasohoye ku umunsi w'ejo yongeye gutabaza umuryango mpuzamahanga kuri ubu bwicanyi bukomeje ngo gukorerwa abasivile b'inzirakarengane muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubwicanyi bavuga ko ngo bukomeje gukorwa n'abarimo FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse ngo n'abacanshuro bitabajwe na leta ya Kongo. Lawrence Kanyuka yavuze ko ngo ku mirongo yose y'urugamba harimo no mu duce dutuwe cyane twa Kibati na Kasopo muri Warikare ndetse no muri Bibwe, Hembe na Ruhinze muri Masisi, izo ngabo ngo zirimo gukora ubukangurambaga bwo kurimbura n'iterabwoba. Ibitero byo muri turiya duce ngo biri gutegurirwa mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Alliance Fleuve Congo na M23 by'umwihariko ikaba yamaganye yivuye inyuma imvugo z'urwango ngo zikomeje kujyana na biriya bitero, ibikorwa by'ubunyamaswa, kurya abantu ndetse n'ubwicanyi bwisubiramo abaturage bo muri Uvira, Beni na Ituri ngo bakomeje guhura nabyo. Mu gisa no guca amarenga yuko uyu mutwe ushobora gutana mu mitwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, Alliance Fleuve Congo ivuga ko ngo yumvishe imiborogo n'imibabaro y'abaturage kandi ngo igashimangira ko aya makuba adashobora gukomeza kwihanganirwa. Alliance Fleuve Congo rero ikaba ishimangira umuhate wayo utajegajega mu kurwanirira no kurinda abaturage b'abasivile. Ibintu bikomeje gukomera mw'abantu mwe, ibintu bikomeje gufata indi ntera. Yes, reka dukomeze n'aya makuru rero tubabwire ko aya makuru n'ubundi tukiri muri Kivu y'Amajyepfo. Jacquemaine Shabani ayoboye intumwa azageze muri Uvira mu ruzinduko rw'igitaraganya ni nyuma yo kumeneshwa na Generali Gasita. Intumwa ikomeye yaturutse muri guverinoma ya Kongo iyobowe na Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ibikorwa by'imbere mu gihugu, umutekano, ishyirwa mu bikorwa y'ubuyobozi bw'ibanze n'imicungire y'imico gakondo. Jacquemaine Shabani Ruko yageze ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba mu mujyi wa Uvira n'umurwa w'agateganyo w'inzego za leta n'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Agize uru ruzinduko mu gihe ataramara iminsi myinshi Generali Gasita ameneshejwe muri uyu mujyi wa Uvira yirukanwe n'abawazalendo. Uru rugendo rero bivuga ko ngo rugamije guha abaturage ihumure no gusubiza agaciro ubutegetsi bw'igihugu muri aka karere gaherutse kuzamo umwuka mubi, dore ko hamaze iminsi hari imyigaragambyo iteye ubwoba. Jacquemaine Shabani muri uru ruzinduko aherekejwe n'uwitwa Aime Boji Sangara, Minisitiri w'Inganda, hakaba Floribert Anzuruni ni Minisitiri w'ubufatanye mu karere, ndetse na Eliezer Intambwe ni Minisitiri wungirije w'ingabo ushinzwe abahoze ari abasirikare. Bakigera mu mujyi wa Uvira bakiriwe n'umuyobozi w'intara Jacques Purusi ari kumwe n'abayobozi batandukanye b'inzego za politike n'ubuyobozi, abasirikare, abahagarariye societe civile, imiryango y'abaturage ndetse n'abahagarariye abarwanyi ba Wazalendo. Uru rugendo ngo rugamije guha abaturage ihumure no guhosha umwuka mubi wari umaze iminsi uvugwa muri uyu mujyi wa Uvira. Umunyamabanga wa Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe umutekano akaba
nawe yarari kumwe n'abangaba. Hanyuma rero akaba uruzinduko n'ubundi mu ijambo rye Jacques Mayina Shabani akaba ngo yagaragaje ubutumwa bw'ingenzi aho yagize ati leta irahari ku bwanyu, leta irumva kandi leta igiye gufata ingamba. Twaje hano atari ukubera gusa kubasura ahubwo no kuganira n'abaturage kugira ngo dushakire hamwe ibisubizo birambye by'ibibazo by'abaturage. Ngibyo rero ibyo twagarukaho ku bijyanye n'uru ruzinduko, hanyuma ubwo ibindi tuzagenda tubigarukamo. Reka tunagana ku musozo rero tunyuze amaso kuri iyi nkuru igaruka ku bijyanye n'ubugome ndengakamere bushinjwa abasirikare ba leta ya Congo FARDC. Hagaragajwe amashusho yerekana ubugome bukabije buri gukorwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC mu bikorwa bihabanye n'uburenganzira bwa muntu. Muri ayo mashusho yagaragajwe bamwe mu basirikare b'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ngo bari baboshye nabi abo bashinja gukorana n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Bana bambuye imyenda bikavugwa ko ngo byabereye ikisangane mu ntara ya Chopo. N'amashusho yashyizwe hanze n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 mu bya politike ni Lawrence Kanyuka, aho binagaragaza ko nawe yayakuye kuri konti y'uwitwa Shamba Claude uri mu bakurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Agaragaza bamwe muri abo bantu baryamishijwe hasi babohewe amaboko inyuma kandi n'abasirikare ba FARDC bari ruhande rwabo bari kubacunaguza. Ubutumwa bwaherekezaga aya mashusho bwageraga buti: ntuzigera ubona Human Rights Watch, Reuters na BBC bamagana ibi byaha by'intambara bya FARDC. Murabona ibi ari imikono iri muri Kisangani. Igitangaje muri aya mashusho aba bose bari baboshywe, bari bambitswe ubusa, abo bantu wabonaga bambaye imyenda yo hasi gusa, mu gihe mu gituza abari bambaye ubusa. Ikindi nuko baviringitwaga mu byondo birimo amazi y'ibiziba ashobora kuzabagiraho ingaruka mbi. Aya mashusho yashyizwe hanze mu gihe Human Rights Watch iheruka gushinja Alliance Fleuve Congo na M23 kubangamira uburenganzira bwa muntu. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu bikomeye cyane biteye agahinda. Nakundi reka amashimire cyane rero mwese mwari muri kumwe natwe muri aya makuru. Mbarekure mujye muri gahunda z'umunsi, abagiye mu kazi muze kugira akazi keza, abagiye mu zindi gahunda namwe mugubwe neza. Imana ikomeze kubarinda.